Shubor nakaslem jong unong san Hima. Ngut kibreo ki badan kti ban Shon bat Pynïaid yo ya ki Pisa Thok mentakasngi kila Shah kemno ki board Palat special task force jong Jala Assam Katba ki dang Thmu ban Pynïaid yo ya ki Pisa Thok ki badai da ki lot sanspa haka Thaiñ Khanapara katkum katolong kubor bala yo lum na ki board Palat la ya thu ba ki Ngut de ki bala tip gerteng kum Muhammad Sahil Ali Arpois nam karta nakarai bil bharya bhitha kabahap haka thanat chegan jong ka district Kamrup ke Jala Assam baru harsh walang arpusnam karta nagashnong baridwa ribha district tangmari iya ki kenhun pulit kila phet krat sheki benta jongka koina dhara lingba ka kali Maruti Suzuki A Star kabaran yo registration number AS not R F pra iway not non nagalang ka kenhun jongki pulit ke Jala Assam ru kilak thong ki Ngut bala yo ban kam no haki benta jongka surok koina dhara APSC kabadang hapapo ka jingkmi jongka thanat dispur Hadirin ke jingkem bat talasi kita ki Ngut ki bor pulit kila yo ban kurup no ya kumba lailak hanyo po hajar tingka ke Pisa Thok kabadai da kilot sanspa tingka bat ka wei ke mobile lembat ketika kali ke balapunan kam hakani ka kam bean naga jingpla shu jong utai Muhammad Sahil Ali ki bor pulit kila penlong ru ke jingkhandra ya ke yingwai ke jong u khandai mer baridwa ribha district hak ba kila yo shu ban kurup sakumba lailak khanyo hajar sanspa ke Pisa Thok da kilot sanspa tingka Kawai ka kor Shon Pisa Thok lani ke FICN printing machine shisong ki kot sadali ki badan haga jinghe kum ka Pisa sanspa shisong ki kot sadali ki bala song haga selotape rong jungum bat shisong ki kot sadali nakalang ki bor pulit ka Jala Assam ki lakamno ekiti ki Ngut ki badan kti halor kani ka kambe an bat pengat yaki kat kum ki kendon jong ka an bat ka jing toket halor kani ka benta kadang ya chakmat khamtam ban lap dien shu yaki wede ki badan kti हमको टोटल 2 आदमी अरेस्ट किया है और 6,87,500 मिला है एक प्रिंटिंग मशीन मिला है और पेपर्स मिला है और 4 सीज किया है अरेस्ट 2 जन हुआ ना हाँ अरेस्ट कितना 2 पूरा नॉर्मल का रहने वाला है सब नॉर्मल में रेंटेड थाना में रहता था हमने इसको पकड़ा है APSC के सामने इसके बाद उसका लीड लेके आई इसका घर रेंटेड हाउस सर्च किया जो नॉर्मल मेघालय साइड में रहता है उसका सर्च करने के बाद ये बाकी का सामान रिकवरी हुआ साहिल अली